Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo. Ti umuna apaser te serye tayo ita alawas ang napauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakita ka nagwapo kan ubing paygayam. Jaysi mo kat a CEO iti kumpanya pagpapayam ka sekretary. Unsa, ubing pay mami, idi na stroke ti amana, ison ti simukat aka CEO. Tadi mat kabaulanan ti amana. Naggasatan? Gwapo lang nga ruda. Nangato pa'y ti saad na iti kumpanyada. Nagistrikto kan suplado unay, ma'am. Talaga akas na, tanangato nga minti saad na. Ag praktikal kakit di, kat aramatem ti utek mo. Anya ti kaya tiyason, ma'am? Di mo kaya't ata nga danda ka ti tattao iti kumpanyayo? Kasano ko, ma? Gargariyam! Tapno inton si kati agbalin nga asawa na. May sakan to abak nang. Mayat sa ngagpaiso, mami. Gargariyak man ngagpaiso. Bareng matinag kadagiti dakulap ko. Apa yan, Laika? Kaslada parikot mo. Takod ko dumpay day taurong hindi pimanaw ni Sir Sanjo. Kasano? Pinapanaw na kanumanan ti clerk na. Iso amang ipaskilak kanumanan iti wanted clerk. Di ka kadipay naruwang. Kanayon matakasta. Masapul manan amang interview ak iti aplikante. Kalpasan manan ti sumagmamano alawas. Pasukatan naman ay. Maunawak sa iti aramid ti CEO tayo. Binulan samot nga agin interview ak iti clerk wenno sekretaryana. Di mat nga rod iso ti mang-interview. Daitan samot ti trabaho makas HR. Ag-interview iti aplikante. Nalabas mo't ni sir. Awan pa'y agbayag a clerk wenno sekretaryana. Amangan no di kabarbaro a sekretary na pasukatan naman eh. Kaano nga ta? Nga adda makapaglumot a sekretarya ken clerk na? Ijay ka di syudad ti pag-applyan iti trabaho, anak. Wanang, ada nakita ka na i-post nga kasapulan da kano iti clerk. Kasta ka day. Pagdagusam nga, kas pangarigan. Ada kano bakante a kwarto, iti pagababangan ti gayam ko, nang. Hagan anad ka nga road, anak ko. Sakay ko ba? Tada masarakam at trabaho. No saan ko ang maigasatan ti nakapost a clerk iti may sa kumpanya, uray anya ditan at trabaho ti Sir Kak, nang. Narwam ka matkit di iti rigat, anak ko. Kabailam da ita. Sige nga rodan, nang. Mapanak pa iti dagos ti gayam ko. No maala ak akas trabahador, agabangak mo tan iti may sa bakante a kwarto. Tarabayan na ka ti Diyos, anak ko. Sino ka? Apay nga umunag ka iti pasdak? May saak nga aplikante, sir. Paunagan na ko, ma. Ha? Talaga ka di nga aplikante ka? Kita man ti bayo ditan? Security guard ka di ti rumbang amang kita iti resume iti aplikante, sir. Saan ka di nga iti HR ti rumbang amang kita? Amin nga aplikante kat disenteda. Saan ati kinadesente ti pagkitaan iti kinalaing nagtrabaho, sir? Amok ti may papan iti data entry, record keeping, customer service, kan basic software applications. Sige nga rod, sumrakan. Agdirtyo ka ni HR. Agyamanak, Sir Guardian. Asi
Sino ka? Anak kaunag dito'y pasda. May saak nga aplikante, ma'am. Iti kas na alangam. Nakamaong iti agkup-kupas. Daan a sapatos. Ay, jak maawatan ti tsuram. Saan ati kawas ko ti agtrabaho, ma'am? Nalaingak na may papan iti pasikot-sikot ti computer. No siyak ti mang-interview kan ka. Saan kon apatuluyan? Itsuram langan. Saan ka apumasa? Kaya't ko makasarita ti para interview, ma'am. Ha? Saan kan amang namnama? Dagiti lang disente tagtrabaho dito eh. Kas iti arwatem ti rumbang, ma'am. Ti makitkita ti pusag kan nagkiting apalda akas lakurang ti tela na. Ignorante. Inak man laangan iya opisina ti CEO. Good morning, sir. Anya tinasaya ta makita iti kastang itsurang. Opisina da ito eh. Apay akasta tilangan. Ha? Mayat mo ti ayos ko, sir. Jak kayat makita pa iti kastang itsurang. Nalawag. Uwan, sir. Sir, anya ka diti aramidak ita? Anya? Nasken ka di pa'y adamagan da ita. Anya ka di dagiti appointments ko ita. Ay, sige sir, takita ang iti record. Ay, ada meeting yu iti 9 o'clock, sir. Agkita kayo kini Sir Liam diti opisina iti 3 o'clock iti malam. Agsipod tawan pa iti clerk. Urnusan dagiti files iti lamisaan ko. Uwan, sir. Matungpal. Ada ka di experience mo akas clerk? Nagtrabaho akas clerk iti may nga opisina ti lending institution, ma'am. Apay nga rod apimanaw ka ijay. Padasat mo ti agtrabaho iti sa baling nga opisina, ma'am. Nakitak namin ti impose yung agkasapulan kayo iti clerk. Nag-resign ka kad iti sigod at trabaho? Uwan, ma'am. Adda nga min kadwa ti di akabagyak matlaan. Ison ti nagbati, pasyak mo ti umay ditoy. No, ikandak iti gundaway, ma'am. Ibagakan ka. Istrikto ni sir. Kagura na ti babae ang manghipakita kan kuwana iti anyaman amutin. Maanusan mo na ta? Trabaho ti imayak, ma'am. Saan kat amang ipakita iti anyaman amutibo iti boss? Masapul asus tiniramday ta nga imbaga. Tapno agbayad ka dito'y akumpanya. Kaya tiyo asawan? I-hire dak, ma'am? Yes, you are hired. Sika, apingin mo nagka iti opisina ni sir. Inalada ka para dalos? Clerk ti inaplayak dito'y, ma'am. Imbagada i-JHR, dito'y kano ti pagtrabaho. Diyak impagaro, apumasaka iti interview. Iti kas na akawas kan itsuram. Clerk? Ada ka di parikot, ma'am? Saan na ka maban makipagen? Tapno mabalin ko ti ag-bikini, wano ag-miniskirt, wano ag-shorts iti nakakitkitin. Anya? Mangin-insulto ka kadi? Sinong batak lang ti imbagam, ma'am? Diyak may turag ti agkawas iti kas iti kawasyo. Ayan ka din ni boss? Adda na panan na meeting. Umay to inton madamdama. Ita, tadda ka matlangan. Sikan ti mangurnos kadagito'y files. Areglado, ma'am. Naalamot gayam akas clerk jay probinsyana. Daan dagiti kawas na. Kan saan adesente? Pinadas ko. Takanayon ngamin apapanawan ni Sir Sanjo dagiti babae ana asidag kan kuana. Barang sana kas day a probinsyana.
Amangan mo't no saan ang magustuhan ni Sir Sanjo ti panagkawkawas ti probinsya na. Pangkitaan, no papanawon namanan. Makita inton sumangpat ni Sir. Amangan kit di, no di na kaya ti panagkawkawas ti babae. Naku na ti babae. Asaan at ikawas na ti pangkitaan iti kabailan na nga agtrabaho. Sa bagay, at damat kit di kalintagan na. Naornos dagiti files ko. Agyaman no nagustuhan nyo, sir. Si kagam ti imbaga nilay ka kabarbaro a Clark. One, sir. Imbaga ni Ma'am Carla nga isimpak dagiti files. Iso nga insimpa, sir. Kunak no ni Carla tinang isimpa. Iso nga minti binilin ko itay sa kaya pimanawag. Ayan na kadim. Saan ko nga amo, sir? Rimormot itay? Kunak no ni Carla itay terda di talamisaan. Saan ko nga minan at tinalyaw itay? Sir? Mabalin ko ka din nakitaan dagiti files iti computer? Tapno amok ti aramida? Okay. Barang no nalaklaka a makasuro ka. Ngem dagiti imo na Clark. Saan ngamin ati trabaho datin into na renda? No di kat siya. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan iti da kayo ti into na renda, sir? Inaramid mo ka din, tinsingasing ko nga aramidam, anak. Masurunak nga rod, mami. Ta dinilaw na ti kawas ko. Dinilaw. Nagmayat tupay. Makita ti kinasiksim iti kawas mo. Jakman amo iti daydi a lalaki. Baklang sam. Bakla nga ta? Padasam lata pakitaan iti motibo. Tapno matnag iti palabog ta. Unak no pagawidin na ti probinsya na akabarbaro akler. Ngam saan mat? Napintas ka di day ta akler? Napintas ko ma, no ayusan na ti panagkawkawas na. Saan mat talos siyang? Saan ka apaatiw iti day ta akler? Napintas ka. Ikagumaam kit di apatin nagan. Hello, anak. Kumusta ka? Nakabiro ka din iti trabaho. Wanang. May saak ang clerk, iti bagbagak anagaplayak adakil akong kanya. Nasaya at ngarod anak ko. Sapay ko mata nasaya at dayta anastrikam at trabaho. Sapay ko manang. Nabiitang pa'y anang rugi. Nang, yak pa'y nakita nga imisang ti boss ko. Gamti kadwang iti opisina ti maditi aramid na. Dayta maditi aramid na tiliklikam. May-mayat matlaang ti awan kagura wano kaapam. Wanang, sa anak magkapapera. Wan matkit day anak ko. Ala, maturog kan tapno makainana ka. Adaman ng trabahom inton bigat. Sige, bye, anak. Adda kan diti opisina? Nasapa pa'y mat? Imbag di nasapa, ngam ti maladaw. Ala, punasan man nga rod to'y lamisaan ko. Nagtap. Pinunasa kong tilamisaan ni ka ni Sir Sanjo. Saan mo siguro apati lamisaan mo? Katsyak ti mang punas? Apay di mo inraman a pinunasan ti lamisaan ko. Clerk ti trabahok dito eh. Saan kat a janitress? No kayat mo? Ipakadam ka ni Sir Sanjo. Tamangala ka iti janitress mo. Adan to aldaw mo kanyak si ka probinsyana. Aldaw? Kaano day tang aldaw? Anya ti aramida? Ha? Saan ka makaawat? Awan amom! Na-review mo ka din dagiti bookkeeping records ti kumpanya. One, sir. Iso ang nasapaak na imay tapno ma-review. Good job. Isarunom ngayon code dagiti kabarbaro a data tayo. Inrogi kon, sir. Kaya tso ka din nga i-forward kon iti computer yu tinalpas ko, sir? Okay. Tapno makita kamat dito computer ko. Sige, sir. Aday ta?
Forwarded, sir. Mabalin nyo nakitaan. Agkape kayo kadi, sir. Busy kami kini Jasmine. No time for coffee. Di trabahom tikitaan. Wan, sir. At tanto altaw yu ato. Saan mat a pinapanaw ni Sardi ka barbaro a Clark? Dayta nga ron ti urayan mi kanilay ka ama pasamak. At dan samot milagro a mapaspasamak ah. Italang mat daytoy. Apay mo't amilagro ako nam. Milagro ah. Ta medyo nabayag basitan ti Clark na. Sigud kad agsukat adagos iti Clark. Amangan mo na puskol ti rupa ti probinsyana. Isuasaan ang makarik na. Anya pa'y ngay no di kasta. No naimpis lang ti rupa na akit nabayagan aapin manaw. Kano nga tamanan a pasukatan ni Sardaya a probinsyana akla. Urayan tayo ti sumaruno ang mapasamak. Sigurado apapanawan naman inday jay. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay wita alawas na napauluhan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, guwapo ng suplado ni Sanyo a CEO, ti may sa kumpanya. Ado ti babaeng agkras kankwana, ngam kanayon agsukat iti sekretaryana. Nag-apply nga ron ni Jasmine kas clerk. Kat naawat da ito. Simple laang da ito'y abalasang, ngam nagagat kan napasnak iti trabaho na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas na napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya ngay no di kasta. No naimpis lang ti rupa na. O di nabayagan na pimanaw. Kano nga tamanan na pasukatan ni Sir Daiji a probinsyana at Clark? Urayin tayo ti sumaruno ang mapasamak. Napintas nga agpaiso di probinsyana. Kaya mo, nagsimple na't launay. No sino pa'y tinagsimple? Isumat ti bimayag iti opisina ni boss. Baliktad tininamnamak ang mapasamak. Punak mo mapapanaw adagos. Saan man? Saan ko ba'y kumapastragan dahi jay? Di damo na timay. Yung madlaw nga damit utak ti probinsyana. Daytoy tinapintas nga arwatam ita amapan iti opisina yo. Tapno mapansin na ka ti boss mo. Nagayad a bestida. Kaslagaw. Long dress lang ba't daytoy? Di na kaya tinakiting takuna na kurang titela na. Di ipakitam ti sobra titela na. Nagayad. Sa bagay, ang mga nukas na ti kayat na. Nagayad a bestida. Pag tinulungan ta nga aramidan ti amin, tapno matagikwam ti boss mo. Wan, mami. Baknang ko naman. Kan pantasya ti babae, gapu iti kinataer na. Nagmayat nga tan, numaysa kan tumat a boss iti kumpanya. Adun to ti umapal kanya, no mapasamak day ta, mami. Isungarod nga ikagumaam, tapno mapansin na ka. Di mo sardayan. Pagserbiam iti husto, tapno masursuro na ka nga ayatan. Adda ka di dinar ayam a party, sakbay nga imay ka dito. Party? Ignorante ka talaga.
Party ka di laang ti pangaramatan iti long dress. Sa bagay mo matkit di. Ad-ada pimintas ka. Imba, tanakitam ti kinapintas ko. Awan ka di pa ni sir. Awan pa'y matitay si Mang Pata. Madamdama pa'y siguro. Kanayon ka abisi nga gininkod. Ado ka di pa'y tiinkod mo? Impaingkod nga min ni Sir dagiti ka barbaro a files. At the hard copy nga intad ti ka-meeting na. Di da intad ti soft copy. Na-misplace sa kano ti flash drive na. Laika, adda ka di ag-birthday ita dito yung kumpanya? Taapay adamagam no adda ag birthday. Nakita ko namin ang nakalong dress ni Carla. Oray siya, nakita ko man. Damagak ko maitay, ngam husto mat ang nakapanaw. Saan samot nga ita ti birthday na? Anya nga tati selebrasyon na, tanaglong dress. Apay adi mo dinamag kan kwa na. Saan kumatan na dinamag? Si kamot kan tinalagip ko pagdamagan. Adda siguro sa bali ang makagapo. No apay ang naglong dress. Good morning, sir. Good morning, sir. Saan ka di ang maternity dress ti awag di takawas mo? Masikog ka di? Sir? No masikog ka, mabalin mo ti mangala iti maternity leave mo. Saan mo't sir? Sa anak mo't masikog. Balasa nga pa'y nga awan sulok awan kurang. Apay nga rod anak ka maternity dress ka, no saan ka masikog. Jasmine, in-forward mo ka din dagi tinalpas mo anayin code. In-connect kun iti server, sir. Adan iti computer yo dagi tinalpas ko ana encode. Good job. No apay nga min anapukaw jet tao ti flash drive. Napansin na ka siguro ti boss mo. Gapo iti inted ko along dress mo. Imbaga nakit din ang masikog kano ti agbado iti kasjay. Maternity dress kano. Anya ang maternity dress? Inasamat amo ti lablabidan na day tabos mo. Kinatawaan nakpay aye probinsyana. Ha? Masuro na. Agpadada nga ro, dadida amo ti moda. Awan lang amin hindi kay bagbaga pagkawas ko, mami. Napintas mati dinait ko akawas mo. Nangina pa iti tela day jay. Uray nangina. Imbaga kit dingge boss. Ano ka no masikuga ket mabalin ko ti mangala iti maternity leave ko. Anya? Maternity leave? Dakkel ka di ti tiyan mo tay baga na ti kasta? Ay, makapasuron da di at tao. Awan sakit rit na ti sinalbang. Bakla ang ata. Hello, anak. Nakaawag ka ba't? Kumusta ti trabaho? Nasaya atak mo na. Uray ka na yun anak kami so ti boss ko. Di na pa'y mo't binabalaw ti trabaho. Wano kapwana. Nasaya at matngarod no kasta. Ngam apay nga imbagam akanayon anak kami suot ti boss mo. Diyak pa'y nga rod nakita nga imisam na. Di nang samot ang ti umisam. Ang mga nooray sika, kat di mo isuman. Iso asaan mat nga umisam ako nam? Iso kumaati mo na nga umisam, sakpay nga isumak na. Iso ti lalaki. Ay, wan gayam. Ada impawin ko akwarta. Yung kayo alaan iti remittance center. Nagyaman anak. Igatang ni tatang mo iti abuno, kan pisti si Joe. Gumatang kayo man tan iti sidaan kan masapsapol yun, nang. Sige, mapana ko diti trabaho. Bye! Agyaman akmanen iti impawit mo anak. Ala, agan-anad ka akanayon dita. Congratulations, Jasmine! Saan ang nagkamalian ang alakan ka akas clerk? Di na ka pa'y pinapanaw ni Sir Sanjo. Apay ko mapapanawan nak, ma'am.
Awan mo ti bason ko kankwana. Amom ka di, nga ado ka ni amas-mas daaw, no apay adi nakapinapanaw. Awan pa'y nga miti nakapagbayag a clerk na. Anya ka di ti basol da, ma'am? Di da ka di amo ti ag computer? Amuda, ta nakaturpos da mo. Nga may sa ti among ni amakagapi. Anya ka di day ta makagapo, ma'am? Ti kang runaan, ti kagura ni sir, ti garampinat. No ti babae ti mangipakita iti motibo, kagura na. Kasta ka di, ma'am? Ay, saan ko pulos nga inaramid day ta, ma'am? Iso nga imbagak, asa anak-anak bidot anangalakan ka. Akas clerk na. Sika tay imbaga ti anak ko akaopisinaan na. Agpahisugayam alos siyang ti tsuram. Ha? Amudak na? Asino kayo? Kan asino ti anak yun? Saan nga importante amam-am muna? Adda idi pa nagsabat tayo. Kat naibaga ti anak ko asika ti kabarbaro a clerk ni Sir Sanjo. Adda ka di ibagayo, nana? Awan. No apay ba't nga nagsabat tayo ti dalan? No diya kang mali. Ni Carla ti anak yun. Ta, agkakaingas kayo iti lang kan ugali, nana. Anya kumama, tinagpadaan mi iti ugali ako na. Basta da nagpadaan nyo, nana. Nagkamali ka di iti imbaga? Ani Carla ti anak yun, nana? Anak ko ni Carla. Anya ti ugali mi anagpada ako na. Da kayo maggayam, sir. Good morning. Adaman damaget. Tumboy ka din ni Jasmine. Sir? Apay, adi na magyun no tumboy, sir. Dinamag ko lang, met. Duma nga min kadagiti naglabas akadwak iti opisina. Di kay maawatan, sir. No ti klase ti panagkawkawas na, dinilaw ko idi nag-apply. Ngam kunana, asaan ka nung nga iti kawas ti pakakitaan, iti laing na agtrabaho. No dikat iti aramid. Imbaga na ti kasta. Yes, sir. Mabalin ko akid dawan, abaliwan na ti panakawas na, no iso ti parikot yun, sir. Agpaisunod kiti imbaga na. Pulido ti trabaho na. At dala pa ka insulto. Ha? Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Ha? Awan. Sige. Panawan ka pa dito. Nay, da kagayam dito'y kantain. Mariribukan kan samay. Apay, mamlay ka. Pampanunutat man ti saludsod kanyak ni Sir Sanjo itay. Anya ka diti sinaludsod na. Apay amasak ng kaunay. Apay adamagan na. No tomboy ka no ni Jasmine. Gapo ka di. Takas di ti panagkawkawas na. Madlaw mo ta babae. Maburbur siya anak. No apay akas di ti saludsod na. Saan ka di weird day dya saludsod? Pagkunamat. Tigargaraw ni Jasmine kat saan mo't alakyan. Titomboy kat kasla lalaking agunggunay. Apay adamagan na no tomboy. Nagsabat kami iti ibagbagam alos siya. Imbaga nakit din nga awan nagdumaan ta iti langa ken ugali. Mother like daughter ko naman, Mommy. Sa bagay, ngam sa balimot ngamin, di pa nangibaga na. Ta medyo umisampay. Ay, awan ka is ka na dahi a tao. Tapno pagsaritaan tapay. Wan ba't kit diya? Agpanunot taman kit di iti aramidan ta.
tapno kagura ti boss mo. Kasano ko, ma'am? Isungarod ako nak nga agplano tanong kasano. Jay ko mapapanawon ti boss yu. Tapno si kalaan ti kadwa na iti opisina na. Ngam ti question. Addaam mo na iti computer asaan ko nga amo. Ti may paman iti server. Tapno mapan iti sabali a computer ti files. Magpaisuro ka kan ko na. Inton amumon, isunto. Kasano ka di ti aramiden may papan iti server, Jasmine? Isuro nakman, kabayatan nga awan pa'y ni sir. Saan ka di nga amo ni Ma'am Laika? Asaan mo nga amo dayta? Di naman. Sa may sa, itala ang matay ito. Abay nga ka dito lamisan, Jasmine. Ingkay dyan lamisan. Takitaan dagiti appointments ko itangal daw. Oo, sir. Jasmine. Nalpas mo ka din ti papaaramid ko. Uwan, sir. Nalpas koan. Adamat nandita computer yo. Good. Masapol ang makita. Tapno amok ti i-present ko into nagkita kami iti business partner ko. Ada yung tugot ko nga inlutok amakan dito, sir. Naimas da ito ang merienda. Kalkalpas ko ang nagmerienda iti naggapwak ang meeting. Kanan nyo laangan kini Jasmine dayta. Adamat balon ko dito akan kanan, sir. Luto ti probinsya daytoy. Luto ti probinsya? Kaya ko aramanan dayta Sige, sir. Taikan kayo. Manmanong adda magatang akastoy dito'y syudad. Anya ka di daytoy? Nagbanglo. Kalamay dayta, sir. Nailuto itinyog. Iso na banglo. Nabanglo nga peso. Panagkita. Naimas dayta. Nagustuhan na kadimot laang Jane Luto? Idi imbagak nga dain lutok anaimas. Imbaga nakit din analpas kano ang nagmerienda. Anya, di nakadiri namanan? Imbaga nakit din nga itad ko kinmilosyang. Kat, inted mo ka di? Saan, mami? Nambara? Idi inruar nilo siyang tikalamay na. Imbaga nakit din anabanglo kan naimas kano. Ay, surun kon. Anya, palpak ka di manan tinapanunod ko. Ngam, iti da ito'y sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manan tinapanunod yu, mami. Amangan manan no palpak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te seryetay ita alawas ang napauluhan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributano. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, mas daw dagiti empleyado iti kumpanya. Tasaan pa'y la pinapanaw ti CEO ti probinsyana. Iti ayan mat dagiti aginaad da Clarita ken Carla. Ikagkagumaan dati mangiremedyo no kasanuda ang mabaniitan ni Sanjo. Tapno mairaman da iti kinabaknang dayto. Papagayam, denggen tituloy ti seryetay wita alawas ang napauluhan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya, palpak ka di manan tinapanunod ko. Ngam, iti da ito'y sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manan tinapanunot yu, mami.
amangan manan no palpak. Masapul anihas minti padaksam. Tapno papanawan ti bosyo. Anya ti aramidak amang padakis kan kwa na, mami? Dayta ita ti panunutot alalaing. Masapul nga agbalig ita. Saan nga tang agkibaltang manenday ta ang mapanunot yo, mami? Saan ba't siguro nga agkibaltang? Agbalig ita itan. No apay mat ngamin nga imay daya probinsya na alosyang. Dumteng ti aldaw, apo manaw day jay alosyang. Syakti kaunaan dito opisina. Aramidak man timbaga ni mami. At the flower vase dito ay nagtakarga na dati. Ikabil ko iti nga 20 lamisaan ni boss. Aha. No punasan ni Jasmine ti lamisaan, masagid na ti flower vase akas lasarmin. Matuang lakit di, kat mabasa dagiti papeles iti lamisaan ni sir. Makapungtot lakit din sir. Sigurado apapanawan na. Rumalak pa dito eh. Madam Rama, adan ni Losyang. Nasayat met, nuin mo na ni Carla. Tapno maisagana na ti papeles, sakbay asumra ka. Good morning, sir. Ada kayo matgayaman. Sige tao muna ki di opisina. Inakpaisim pa dagi ti papeles iti lamisaan nyo, sir. Muna. Di nakman la inuray. Mapan na kami isimpa dagi ti papeles iti lamisan ko. Apay na ta na sa irak iti pinagawan na. Di na ka di kayo, di makikuyo ka niya. Ay, sir. Good morning. Itay pa ngayon muna ti sekretaryayaw. Nuin mo na. Kaawatan ang naisagana ng dagiti papeles iti lamisaan ko. Ay, nalabit akas ta, sir. Itay pa'y matalin mabas dito. Good morning, sir. Adda kayo matgayaman. Aguyog tama pan ijay office. Itay ka kanupay matasimang pet. Naisaganam ka din ti papeles iti lamisaan ko? Ay, kuwan, inuray ka pa namin, sir. Nakitak mo't akap ka pa ni Jasmine. Isagana na siguro, no? Imo na ka lang aruden. Apay nga inyuray mo pa'y kankwana. Ditakan. Di mardaras ng kinagna. Pinanawan na kiti. Bastos. Darasan, tamapanak matan iti opisina. Ay, natinag ti flower vase. Apay yung kabil da iti nga to ti flower vase. Oh, anya tinapasamak? Ano tinaramid mo? Sayang tinapintas a flower vase. Sino tinangikabil iti flower vase iti nga to? Sika siguro, Adda dita iti kalman iti nagawid tayo. No siyak tinangikabil. Amok nga da dita. Kat saan ko kumaan na sagid? Alangan mat ani sir tinangikabil. Jasmine. Agdardaran ti imam. Sorry, sir. Diyak ngamin amo nga kabil da iti nga to ti flower vase. Kitak mo tayo. Ha? Saanan, sir? Basit lang da ito eh. Adapan nyok dito eh. Ha? Yeg mo. Tapunasak ta dara. Saanan, sir? Siya kon ti man punas. Siya kon kunakmat. No di mo pa'y ipapunas ka na ti imam. Bagkatan ka nga ipatugaw iti lamisaan ko. Asino tinakita yung nga imuna asimret iti opisina kitay? Apag iso nga oras ti trabaho, iti simmang kontak, sir. Saan ko nakita no asino ti mo na? Apay ka di, sir. Siyak tinaudi arimwar iti opisina kiti kalman. Nakitak pa iti flower vase iti lamisaan. Ngamitay bigat, addan iti nga 20 lamisaan. Adda ka din napasamak, sir. Natinag ti flower vase ket nabuong.
flower base pa'y day di mamaday jay. Apoy anatin lang, sir. Nakita nga awan basol ti nakatinag. Jay nangikabil iti ngato ti akin basol. Talo kayo lang matasumsumrak iti opisina yo, sir. Paayaban man ni Darwin Agard ditoy. Areglado, sir. Inakayaban. Saan ko kuman napagtaktakan daytoy? Nuagpudno ti akin arami. Kagurak ti ulbud a tao. Nalakalaan mat amaamuan no asino ti ulbod. Ipa-review tayo ti CCTV, sir. Isungarod nga ipapaayab ko ti gwardya. Takitain tayo ti CCTV. Imbaglakid din. Tada CCTV. Oh my God. Adamot gayam CCTV. Kasano itan? Apa yan, Ma'am Carla? Agkalingatan ka matay. Saan mata napudot? Tada aircon. Sir. Ang mga naingatok ti vase, idi po nasa kumatilamisaan. Idi kwan, napanak i-JCR. Gusto mo't nga da kayon. No itay pa'y kumanga imbagam. Saan tayo anataktak? Sorry sir. Saan kong ingagara? Nalipatak siguro. Apay anaaramid mo ti kasjay. Anya ti panggap mo? Diyak ni namnama ang malipatak, sir. Basta ti amo, kat ang mga naingatok idi po nasa kumatilamisaan. Idi napanak i-JCR. Diyak gayam na isubli sakbay asimrak kayo, sir. Ikang ka pa iti may saagon dapay. Ngem no at dapay saan ko akayat ama aramid mo. Ikaten kan dito'y kumpanya. Sir. Agyaman ako na iti kinasingpat yung. Nagsingpat kayo, sir. Diyak kayaten ama ulit pa'y daytoy. Hello, Jasmine, anak. Nakaawag ka man. Di ka di makaala iti bakasyon mo. Sa bagay, nabiit ka pa'y laang di ta trabaho. Awan pa'y makatawid mo. Kuha nga main, anak. Masakit ni tatang mo. Kat kaya't nakakanoa makita. Ipadasam ti agpakada anak ko. Mangi-file ka iti leave mo. Ay, oo na, anak. Mailiw kami nga minkan ka. Ano sam nga ro ti agbakasyon, anak? Ang mga no iliw ni tatang mo, ti panagsakit na. Sir, mangifailak ko may tilib. Masakit ka nung amin ni tatang ko. Sa dino ka diti probinsya yun? Ija Isabela, sir. Adayo dito eh. Kaano kang agsubli? Sapay ado ti aramidan ko ma? May sa alawas ko ma, sir. Nagbayag maten. Awan nga minti mga ramid ka dagiti aramidan. Damat ni Ma'am Carla, sir. Kanayon mo't nga da ka malina. Sukatak ko man ka. Isumat lagayam akanayon nagpaisuro kanya. Sige. Palubusan ka. Basta agsubli ka after 1 week. Uwan, sir. Agyaman na kiti pamalubos yun. Ang bakasyon ka gayam, nasayaat mo. Madlaw ko kat maragsakan ka. Maaramid mo ka di amin arumbang na aramidan iti opisina. Di mo amo ti daduma, saan ka di? Apay, si kalaang ti addaan mo na. Sapay ko mga rod, tasana ka maurnungan iti aramidan intong sumangpeta. Rumbang laang nga aramidam, tatrabahong kat nga rod. Sabali mat ti aramida. Ngam no siksikat yada iti opisina, saan ka di arumbang nga aramidam? Tasi ka ti mabati ditoy? Noan niya ti ipaaramid ni sir. Iso ti aramida. Sika ti makaam mo.
Ijay ko mga min probinsyayo ti rumbang apagtrabahwam. Saan adito'y syudad? Uray probinsyana taadda kabaela, asaan mo akabaelan. Agmano ak nang. Hada kamot gaya mon anak. Apay adi mo imbaga kasi nabat na ako maijay ilay. Kaya't kayo nga rod sorpresaan, nang. Ayan ka din ni Tatang. Ada iji kwarto. Kanayon mag nagurkurikor ka nagnaladaw. Intan ija ayan na, bareng sumaranta. Wadang, ngam isimpak pa'y dagiti ginatgatang ko. Amang ano itaray ti aso, wano pusa. Saan ka di anak ko nam, anaungat ti pusno? Naku nang ngamin na di na amo ti umisam. Di nan samot ngamin masangot ti umisam. Takanayon ang makumikom iti sangot ti computer na. Ay katuan talaga akas ta ti mangukupisina. Computer lata ti sangsangwan na. No awanan jay losyang ako nam. Mapankan iti opisina. Nagsapakit din ngay, mami. Masadong takpan. Tapno maka-make up ka sakbay asumang pati amom. Madlaw na ita ti pintas mo. Taawan sa bali iti unag ti opisina. Sa bagay, makaritouch sak analain. Sakbay asumangpot ni Sir Sancho. Lalaingam, tapno agbalig ita. May sakan tubot abos no madanon ti tiyempo. Nagmayat nga tamat ti maawagan iti boss. Mabalin kumat aban ni kesan dagiti empleyado. Iso nga rod nga ikagumaam. Aramidan ta ti amin. Tapno matungpal day ta tarigagay. Okay, inak nga rodan, mami. Agpapintasak sakbay asumangpot ni Sir Sancho. Masapul asika akanayon ti kapintasan iti imatang na. Tapno ma-in love ken ka. Madama ti retouch mo. Saan ka di amay mayat? No isagana mon dagiti pirmaan? Ay, sir, kunak no saan kayo pa'y ngamin asumangpot? Apay ko maasaan na kasumangpet. Ket ado ti pipirma ak apapeles. Sabali matiin into na rin. Tatimat agmamaat. Ay, sige sir, isagana kun. No ni Jasmine, nakasaganan dagita. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay ita alawas ang napauluhan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, palpak manen tinapanunod dagiti agina. Aplano da amang padakas kan ni Jasmine. Inikan nga rod ni Sanjo ni Carla iti may sapay agundaway. Iti may sangal daw ng agmay-maysa ni Carla iti opisina da naglib ni Jasmine. Madama ti retouch na ito'y iti simangpat ni Sanjo. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Apay ko maasaan ak asumagpa. Ket ado ti pipirma ak apapeles. Sabali matin into na rin. Timat agmamaat. Ay, isagana kun, sir. No ni Jasmine, nakasagana dagitan. Tuladem ko mamat ti kinapartak ni Jasmine. Ikagumaak ng artapan ni Jasmine, sir. Aramidem, no kabaalam. Panagkunak, saan mo ang maartapan? At damat pangatiwakan ko na, sir.
Wen, mamati ak nga atiwan, no iti pa nag-make up ti saritaan. Ta saan kat nga rod nga ag-make up? Natural, ti pintas na. Dakmatan makit-kita ti probinsya na. Pinapanaw ka di manin ni sir? Nag-leave, tamasakit sa kano ti amana. Tingamin mo kat saan nga agbayag day di a probinsya na iti opisina ni sir? Iso lang tinakapagbayad iti opisina ni sir. Uray mo't kid din ni Carla Aldaw lang mati inunaan na iti day di a probinsya na. Kunak no papanawon ni sir day di a Carla. Gapu iti pan nakabuong ti base. Ngam di namot pinapanaw. Nagasat pa'y laeng. Tainik ka ni sir iti may sapay agundaway. Nuanyakit at tinaknakan na. Tay naramid na dayjay. Amangan no agpaiso ti kunana. Analipatan na laeng nga insubli. Siguro. Di tayo mo't maliklikan ti makalipat no maminsan. Agi pa da magkadagos, no anya tinapasamak iti opisina yun. Mayat ka di matlaang ti resulta, tinaramid mo? Saan, mami? Imbaga nakit din, ati kano agpapamaatin into naran. May mayat kano ni Jasmine, ta natural ti pintas na. Apay anay raman pay ni Jasmine iti saritaan yo. Kat awan mat ijay opisina yo day jalo siyang. Day talaunay ti pakasuruna. Uray awan day jay a Jasmine. Kanayon pa'y laang amadakamat tinagan na. Adda sakit diferensya ti panagkita ti busyo. Di na ka makita. Ngam day jay alos siyang makita na. Iso akasurun ko day jay alos siyang. Noan niya nga tati addakan kwa na Mang panunot ka pa iti sa bali a pamuspusan. Tapno dinan malagip day jay alos siyang. Jasmine, sika ka din day ka? Siyak day to, sir. Saan ka di anak kalipay lang ni Jasmine? Kunak mo ni Jasmine itayan. Idi nga nakita ti rubber shoes mo. Kasmet iti rubber shoes na. Baro day to rubber shoes ko, sir. Saan akas iti rubber shoes na ako nam? Di mo pa matinyin ko dagiti kabarbaro a files. Ay, irugi kon, sir. Sa bali nga minje inyan kod ko iti kalman. Ay, manupay nga aldaw. Sakbay asumangkat ni Jasmine. Jasmine laamunan? Makapasword? Madlaw yu ka di akanayon analiday ni sir? Kas-lakas na nga ro. Adda nga ta parikot na. Nalabit. No lumabas dito kat nakadungog ang magmagna. Nakabulsa ti maysa nga ima na iti pantalon na. Timot maysa. Nakabitbit iti portfolio. No amo kasumungad. Umunagak dito opisina. Taamangan no pagpupudutan na. Anya nga ta nga agpaiso ti parikot na. Imbaga na kumakad na tayo. Tapno amo tayo. Amangan mat no personal abanag. Iso adi na ibaga. Sa bagay. No parikot iti opisina, ibaga na kada tayo nga empleyado. Ay, nabambanugang. Ado ti naramid ko iti opisina. Awan namin kadwa. Saan ka di amay mayat? No awan kadwa. Tapno dua kayo laeng ka ni Sir Sanjo. Ngam bukudak matitrabaho, mami. Makabanog, makapa-stress. Nang runa no ipaulit na ti naramid ko taadda ka no kamalinan. Ipaulit na kunap? Wan, mami. Ibaga na a mistake ka no, kat pasukatan na. Kasta ka di. Kasi kamot nga ron. Uray kumaan, numaban ni ita. Tapno aggibos matan ti panagan anos kung agtrabaho iti opisina. Basit lang anusan. Awan papanan na. No di maban ni itam to.
Saan ka di amay mayat no dito'y kalaangan probinsya nga agtrabaho? Iji ka bisira no iso, taas asidag. Nang sayang di trabaho, nang. Mayat pa'y ti sweldo ijay. Adayong ngamin. Sagpaminsan ka lang agaw away. No lakat makakita ak iti na nga to asweldo, padasat to ti umalis, nang. Diyay ngamin ka adayon na. Uray saan uray ana nga to ti sweldo. Lakat ka na yun ka nga agawid dito. Aganos tayo pa'y basit, nang. No makaorno nga, uray ag negosyo ak tulaan nandito'y lugar tayo. Mayat-mat ka ti ag negosyo na maigasatam. Iso nga ano sa nyo pa'y basit no madayo ak manan, nang. Anya pa'y nga ro. Di kas kalatan anak ko. Apay akastoy ti marikriknak. Apay asap sa pulen dagiti matak ni Jasmine. Gapo mata, tanakapsot ni Carla ang mga ramid ka dagiti ipapaaramid ko. Amin na nagbalin na Clark ko. Kinagurat numang ipakita da iti motibo. Nababati pa nagkitak no kasjay ti babae. Kasladida nakakitkita iti lalaki. Iso nga dagurak iti kakasjay babae. Ngam ni Jasmine. Diyak pa'y nakitaan iti kasjay akababaling. Nakakonsentrate latan iti trabaho na. Saan at tumalangkyaw. Laika, kita man ti biodata ni Jasmine. Saan ko akinitkita idi? Ken awan ti cellphone number na kanya. Mabiit lang, tabiro ka, sir. Yag kon to iji opisina yun. Biro kam itan, taurayag. Kayat ko ang makita adagos. Sige. Takitak iti ayan dagiti records ko, sir. Antoy, sir. Alakon, agsubli ako ni opisina. Dinardaras na nga inala sa pimana. Apay nga ta. Laika, agdardaras mo't apin manaw ni Sar. Anya ti inala na kan ka. Jay man biodata ni Jasmine? Jack maawatan no apay nga inala na. Di na dinamdaman. Itatawan ni Jasmine, sana inala. Itapay, sa interesado iti biodata ni Jasmine. Saan ka di adi nakabibiyangan? Nukas dyan nga ag-interview ka iti aplikante. Mas daawak na rin no apay. Amangan no kayak nalaang amaamuan ti lugar, ken daddo mapay ama ipapan ka ni Jasmine. Idi pa'y ako madamo ni Jasmine ti simret, kat kinita ng dagita. No anyaman ti panggap na, iso lang ti makaamu. Sa bagay, awan bibiyang tayo ijayan. Ang nakaskas daaw man. Anya nga tagibas-basaan ni Sir. Inruwal na ti cellphone na. Kaslagramit saksakaran na. Ilipas mo na itar aramidan. Adala ang awagan. Uwan, Sir. Matungpal. Pagawaan. Dumuarak di. Nakapsot ti signal ito ulit ti opisina. Sige, Sir. Kita man tinakaparabaw iti lamisaan ang binasa ni Sir Itay. Diba yung data ni Lucian? Apay dito eh. Di ka di cellphone number ni Lucian ti sinakar na dito eh. Hello, asino ka di daytoy? Hello, Jasmine. Kaano ka kading agsubli dito yung syudad? Dandanin man para bakasyon mo, saan ka di?
Da kayo, sir? Ni, saan ko nga intad ka da kayo ti cellphone number ko? Sana napatek. No sa dino tinangalaki tinumber mo. Damagak lang. No kaano kang agsubli dito eh. Kuna ni nanang asaan na kanon nga agsubli dita, sir. Adayo nga min dita. Ha? Saan ka nang agsubli? Kuna? Kastamo ti imbaga ni nanang ko, sir. Please. Agsubli ka ko nga. May kawa. Manipot di ka makikita. Ni Sir Matt, itaman pa'y amang rabak kayo. Sana ka magkabrabak. Jasmine. Kasapulan ka muna dito eh. Kaya mo, umayag dito. Na umay kasukon. Ha? Saanan, sir? Bye! Asino ka di tinakasaritam iti cellphone mo, anak? Tibos ko, nang. Mas daawak tayo nawagan na. Ang mga noado ti ipatrabaho na kan ka. Nanabi. Ngam ti pagsidaawak. Umay nakanusukunan dito'y. Ay ngam adayo dito'y. Sa maysa, adayo dito'y iti ili. Malaksid ano ijay ti pagsapatan niyo. Mayaw awan to lakit day. Ipapilit namat nga umay. Nakasagana da kano iti driver na. Palubusan da ka di pa nagsubli di syudad, nang? Anya pa'y nga ino di kasta. Basta ka na yun ng kumamot at agbakasyon dito oy. Nulaket palubusan dak nang. Matungpal ti kayat yo. Panagkunak at nasingpad ti bus mo. Apay nga umay nakasukunag. Boss? Dinto ta empleyado ka lang. Mas daawak nga rod nang. Kasladyak mamati. Ka-text mo nga roday tabus mo. Ta ijay ile ti pagsabatan niyaw. Awanak inton bigat. Ada papanak. Papanan nyo ka di, sir. Mabalin am-amuan. Awan mat ngamin tinaka-schedule ang meeting nyo ita, sir. Mapanak iti probinsya. Inak matagpasyal. Probinsya, sir? Itaman pa'y? Adda ka din nakaskas daw iti imbaga. Basta aramidam ti instruction kung aramidam. Matungpal, sir. No adda umawag iti telepono. Ibagam nga da importante anapanak. Kasano ka-importante ti papanan nyo? Ta ijay probinsya pa'y, sir. Importante launay ti gagaraag ijay. Apay nga tang aday ti lamisaan ni Sir Tibayo data nilo siyang idikalman. Idikwan, kuna na nga awan kano ita, tamapan ije probinsya. Anya, apay ka no? Dinamag ko, ngam ko namat ni Sir anapatag kano ti gagaraan na ije probinsya. Saan nga ta nga ijay probinsya ni Losyang tinapananda? Asino kumaday jay alos siyang apagtaktakan ni Sir iti oras na. Wan matkit di naira na la siguro a probinsya tinapananda. Nga saan nga iti probinsya da ijay a Losyang? Nga mas daawak man, mami. Apay ti bayo data ni Losyang aday ti lamisaan ni Sir. Napanain nalaki nilay ka. Diba yu data? Adda ka di iti opisina ti boss mo? Ti amo ket awan ijay, mami. Diyak pa'y mat nakita ijay. Apay nga tangay. Madin samat daytoyan. Adda samat jak magustuhan ang mapasamak. Hello, sir. Ayan nyo ka din. Asidag kami ni Tiling ngayong bagam. Pagkitaan mo kinta. Adak iti gasoline station iti crossing, sir. Napag-iso nga ron. At pagasolin na kami pa'y. Adayo kayo kadipay, sir. Asidag ka nun. Kung natin nagdamagan mi. Sige nga rod, sir. Agora yaklatan ditoy. Bye, sir. Naimbag tadi kami narigatan na ng biroken ka. Adayo at talaga ti probinsya yun. Ada ka di sa bali ang ginagarayo dito ilini, sir?
Awan sa bali, Jasmine. Sikat ti kapatgan agagarak ditoy. Sir, agpaiso ka dito yung bagayo? Iti anya agapo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay ita alawas ang napauluhan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbakasyon ni Jasmine iti probinsyada. Nakarit na ni Sanjo iti iliw ken panakaikawa. Sa pulan dagiti matana ti kaadda ni Jasmine. Inala na nga rod ti biodata ni Jasmine. Kat inala na ti cellphone number daytoy. Inawagan na nga rod ni Jasmine. Kat imbaga na amapan nasukunan daytoy. Nasdaaw unay ni Jasmine ngam awan na aramidan na. Nakadanon nga rod ni Sanjo iti ili da Jasmine. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Adda ka di sa bali ang ginagarayo dito ilimi, sir? Awanan sa bali, Jasmine. Sikat ti kapatgan agagarak ditoy. Sir? Agpaiso ka dito yung bagayo? Iti anya agapo. Saan ka kumamas daw? Basol ko kadi, no kailiw ka. Mas dawa ko na iti bagbagam, sir. Imposible da ito eh. Saan nga imposible? Kaya't ko amapan tayo iti lugar yon. Ha? Kaya't yu ti mapan iti balay, sir? Nanumula ang ti balay mi, sir. Saan ati kinanumuyo ti kapatgan? Kaya't ko makita dagiti dadakkel mo. Taapay, sir. Anya ti dagaram kadakwada. Pangasim, Jasmine. Kaya't ko ida makasarita. Awan ti dakes apanggap ko kadakwada. Iso nga intayo ko man. Mas daawak, tanag-out-out taon ni Sir. Awan mo ti meeting da. Itala ang mapasamak da ito eh. Sa dino nga ta probinsya tinapanan na. Awan ka diti imbaganakan ka? Awan. Ngam, pagsiddaawak ti panangalan na iti biodata ni Jasmine. At dapay kit di atap ko. Nga ijay probinsya da Jasmine tinapanan na. Iti anya aga po. No pagsilpok dagiti pasamak. Kaslakas ta tinapasamak. Sinurot na ni Jasmine. Inala na ti cellphone number ni Jasmine iti biodata na. Kasta nga tangag paiso? Atap ko lang matkit di Maburbor tsa anak kadagiti mapaspasamak. Nagsubli ka anak. Sino ti kaduam? Iso ti boss ko nang kaya't na kayo kano ang makasarita. Naimbag abigat yo, nana. Landingitek, no disturbuan kayo. Saan ko nga ibilang apanang disturbo ti umay mo, sir? Pagyaman akit de, takayat yu ti dumapaw dito'y nanumaw apagtaengan may. Nasao ngamin ni Jasmine, ano mabalin, ket diyo kayaten nga agsubli di kumpanyami. Adayo ngamin ije syudad, sir. Mailiw kami, numabayag asaan na pumasyar. Tapno diyo paritan nga agsubli, ikak iti binulan a bakasyon na, tapno agawid dito'y lugar yo. Ay, agyaman ako na inukasta, sir.
Nagsingpot kayo mo't gayam abos ti anak ko. Agyaman ak unay iti panangibagayo anasing petak, nana. Jak pa'y nangag nga imbagada ti kasta kanyak. Narabak kayo mo't gayam, sir. Di da siguro makita ti kinasingpot yo. Iso adida mo't ibaga. Anya nga nanang, mapan kamin. Umayak tumanan. Ay, anak. Saan na bale, taimbaga tibus mo, akanayon ka nga umay sumarungkar dito'y balay. Sige nga rod nanang, mapan kamin. Talaga anasing patibus mo. Nang runa do umisem. Italaang mat anakitak na imisem. Salwadan na kayo ti Apo, iti pa nagbiyahe. Agyaman kami nang. Patuluyan mi nga rudan. Bye-bye. Agan-anad kayo. Itulod ka iti dagos mo, Jasmine. Sumurot kan to iti opisina. Tao mo na. Di na kon itulod, sir. Magnaaklangan ang mapanigji boarding ko. Taas idagman. Saan kan nga umulog? Itulod kan. Inuday tati ko nayo. Di, sige. Agyaman aklangan, sir. Don't mention it. But welcome anyway. Naganos kayo ket din, sir. Imaydak lang aron sinundon iti probinsya. Ituludak pa iti boarding ko. Kasta ti kapatid mo kanyak, Jasmine. Dito yan ti boarding house ko, sir. Dahita na pinturaan iti berde a balay. Mm-hmm. Agyamanak manan, sir. Sige, sumaruno akon adagos di opisina. Apaman ang maisimpak dagiti gamit ko. Sige, Jasmine. Mapana ko ni opisina. Tado ti pipirma a papeles di jay. At dapay meeting ko inton madamdaman. Nakitam ka din ni Sir Itay. Itamampay anaranyag ti rupa na asimrek di ta opisina na. Anyat kaya't mo asawon iti naranyag. Sigud ka di analidam. Idi kinablawak. Imisam sa nagtungayd. Sigud kat lumabas lata kaslawan nakita na. No kasta, simang pat manipod ije probinsya. Una, tadalakit nga rudayn. Ngam nagbaliw nga rod tilangana. Kaya't mo asawan. Saanan analiday? Kasta nga rod tinakita kini, sir. Ay, awan ka di kadwa na simang pat. Awan met. Jay driver na Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Ma'am Carla. Adakan? Idi kalman tinaudi a bakasyon ko. Saan ka di? Ngam late ka ita. Saan ka kuman asimrang? Imbagamot ngamin itay ni Sir asumrel ka kita. Imo na laeng, tadi magasak pa iji boarding ko. Kaya't mo asawan. Nagkita kayo itay? Idi pa'y kalman Imay naksinundo. Nag-night trip kami. Naturog kami iji lugan. Indagas nakpay iji boarding ko itay. Adamutan ni sir. Kastamot ni Jasmine. Adamutan. Jack pa'y nakita ni Sir. Ngam kunan ni Darwin, anaragsak kano ni Sir. Kunak no siyak lang tinakadlaw ang naragsak ni sir. Pudno nga rod ti imbaga ni Darwin no kasta. Ang ti driver, madlaw ang nabanog. Kan kasla na puyat. Adda nga tanapananda kan ni Sir. Maamuan tayon to dayta, no makasao tayo ti driver ni sir. Kunan ni Darwin, idi impark na kano ti lugan, imbaga na amapan maturog. Pudno nga rod anapan da iji probinsya. Nag-night trip da. Napuyatan ti driver. Idinto ta naturog siguro ni sir iti lugan. Si kakadi, Jasmine.
Mapanak ko maag-CR. Ngam ada ka matgayam di taunag. Wen, ma'am. Aguray ka. Ijay ka di probinsyayo, tinapanan ni sir? Wen, ma'am. Mas dawak nga rod, idi may naksinukon. Talaga lang Imbagman. Ti kaadayo ti probinsyayo. Sinukon na ka ni sir? Oray siya kat mas dawak met, ma'am. Diyak mamati ngam napasama kan. Oh, apayakas ta tilaga managawid. Apay pupudot ka. Kasano, kit adan dayi alos siyang makapaasal. Makadomingo ako ng tibakasyon na. Natural, sumrag ita. Saan aday tati pakasurunak, mami? Napan kano sinundo ni Boss Dayjay a probinsyana? Anya? Napan na sinundok, kunam? Importante ka dila unay Dayjay, alos siyang. Day tangarod ka? Asino kumadayjay a probinsyana? Nagtaktakan pa'y ni Sir anapan sinundo? Nag-night trip dapay kano? Ay, una yan. Adda nga ta impakan, Dayjay alos siyang kanibosyo. Ang mga nuginayuman naman. Agpaiso ka di, tigayuma. Italaan nga na makita kakakuyog ni Sir Arumwar dito'y pasdak Nakitak mo. Sigod, kat sana makikuyog ni sir iti asino man nga empleyado. Mayat apadaanan ti istorya na dayto ya. Posible nga ta, nga da mapasamak asaan tayo anam namain. Day tati padaanan tayo. Nagadu a babae ang nagsisiksi a clerk. Angam, kanayon apapanawon ni sir. Kat no kuna namit ngamin agarang ganjang da kano. Kaguran na ti babae ang mangaram kan kwa na. Nababakano a klase ti babae ti mangaram iti lalaki. Ibang klase mo't ni Sara. Kaguran ni sir ti panagbadbado ti babae ang makitkita ti tiyan kan pusag da. Wen nga rod ka na. Saan ka no para display ti bagi? No di kat abungan. Naggasat ka man, Jasmine. Naggasat? Apay ako na yung nagasatak, ma'am. Jack pa'y nakapuot nga adda empleyado dito'y anapan sinukon ni sir. Agpaiso ka di, ma'am? Jack mo't ninamnama asukunan nak ni sir. Awan ka di timbagbaganakan ka? May papanitian niya, ma'am. Saan kon abaliksan? Ammo munti kayat ko asawan. Balasang ka kat barumat ni sir. Adayo ang mapasamak ti bagbagayo, ma'am. Imposible. Awan ti imposible no ayat ti pagsasaritaan. Saan na ka may karitikas ka ni boss, ma'am? Probinsyana aklaeng ako nada. Nimot Jasmine tilimabas itay dita koridor. Rinabak ko nga rod, anagasat, tay sulang timpliyado asinukon ni boss. Talaga nagasat. Kasjay gayam ti type ni sir. Conservative a babae. Weng nga rod, ado ti mangkat-katawakan kwa na, takas jay ti panagkawkaws na. Ngam, isumot gayam ti type ni boss. No agbado ti babae iti di na kayat, sa umasidag amang ipakita iti motibo, kaguranan day ta a babae. Isu siguro nga ado ti inikat na a clerk. Naibaga na ngamin nga ampang da kano. Kasjay siguro ti inaramid dagiti naglabas a clerk na. Ada na panunot ko. Tapno di ibagaday jay alos siyang nga importante launay. Anya day ta, mami. Ibagamun. Agpakada ka mat iti boss mo. Ibagam ama pantamat ijay probinsya mi. Taapay ko, mami. No awan kanto ang mga rapid iti trabahom.
May kawalakit din ni Bosyo. Kat umay na kantumat sukunan. Ha? Kasta nga ta, mami? Umay nakmet sukunan akas iti inaramid na kinilos siyang? Naramid ng tupay iti may sa alos siyang. Si kantulakit din anapintas kanalaing a sekretaryana. Sir, mangifailak man iti leave ko, tamapan kami kini mami iti probinsyada. Mano nga daw ti alaam aliv mo? May sa alawas, sir. O sige. I-file mo ti leave mo. No at da importante apapanan nyo kay ni mamim. Agyaman na, sir. Adayo ka di ti probinsya ni mamim? Saan mo't, sir? Ngam napintas ijay. Ado ti presko a prutas. Kan napintas a buya. Kasta ka di. Mayat nga rod a pagpasyaran. Inaramid mo matlaan, jay kunak nga agpakada ka. Wan, mami. Dinamag na pay no adayo. Kat imbagak nga asidag. Imbagak pay nga ado ti presko a prutas. Kan napintas a buya. Agrubot nga rodan. Tamapanta iti probinsya nagtauda. Sumurot lakit din ni boss. Umay na tamat sukunan. Kuna siguro dayjay alos siya nga isulaan ti sukunan ti Bosyo. Ngarod mami. Basta, sa anak a paatiw iti dayjay a probinsyana. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agrubot nga rodan. Tamapanta iti probinsya nagtauda. Sumurot lakit din ni boss. Umay na tamat sukunan. Kung nasiguro dayjay alos siyang, nga isulaang ti sukunan ti Bosyo. Ngarod mami. Basta, sa anak a paatiw iti dayjay a probinsyana. Saan nga taabakla ti boss mo? Aging gangamin ita. Di nakapay pinakita ni ti panagraam. Saan mo't abakla ti gungunay na, mami? Jay mo't kunada amatyo nga gungunay. Matyo nga ta? Apay nga rod nga aging gaita, kat awan pa'y inaram na. Nasaya at no awan pa'y inaram na, tapno siyakton. Sa bagay, husto ta ko naman anak. Sika ti may ranod iti kumpanyada. Nagbakasyon mat jay sekretarya ni sir. Timulad mat. Ang mga nusika mati sumarunong agliv. Sayang laang no agbakasyonak nga awan gapuna. Awan masweldok. Mayat ti agbakasyon. Numadanon ti sweldo. Awan masweldo. Iso anak ko nak, adya kahit ti agbakasyon, no awan makagapo. Ay, sumabali akman iti saritaan. Kayat mo ka din ni Jasmine aparakin ni sir? Ada ka ni Sir Daytan. Saan mo ta siyak ti makidan na? Tapno siyak ti agpili. Kasla fairy tale ngamin tinapasamak. Apay ko maa fairy tale.
Di tayo pa'y matamo no arman ni Sir ni Jasmine. Dakkel ti atap ko. Nga adda pa nagkurso nada ni Sir kan ni Jasmine. Pag ko na amat. Pagtaktakan kanipay timay sa alalaki, aso ko ng timay sa babae. No awan panagayat na. Oh, alaman. Masapol atong palag ting karik kininanang mo. Anya ka di dayta nga inkarim, sir. San ka di nga imbagak, akada bulan, ikang ka iti oras mo, amang sarong ka kadag iti dadakkel mo. Kabutan mo ka di ida, sir. Apay ko makabutan ko, ida. Ti kabutan ko, ket amangan, no di da ka palubusan ngagtrabaho dito kumpanya. Sapay awan ni Ma'am Carla, sekretary. Ure awan ni Carla, no adda ka lakit di. Maaramid mo at amin, tanalaing kamat. Sus, nagpatiray ka pa'y, sir. Saan ka apat patiray ukan? Pudno ti ibagbagak. Imbagman, tapi na ipaiso ti boss mo ti imbagana. Di na kano kayat, adidak palubusan nga agsubli di kumpanya, nang. Nasingpot mo't gayam ti boss mo. Idi damo mitag kita, pulos adipay umisam. Kanayon anaka formal. Awan siguro ti gapu na atap no umisam. Sa bagay, dumangami ni sir, nang, manmano nga umisam. Para kanyak, nasingpot ti boss mo. Imay nakapay sinukon ditoy. Sa bagay, kan amuyo, dakkel ti nagbaliwan na, makirin nabak pa'y no dadduman. Ada siguro makagapo no apay ako na masaan idi nga umisisem. Urayan niya ditan nang tinasken kat tinungpal na ti Karina, akanayon kayo asarungkaran. Datan dito'y probinsyayo, mami. Napintas mo't ngagpaiso. Napintas ko naktumet. Urayan ta dito'y dayjay asanjo. Umay nakalakit di sukunan dito'y. Urayak day tangal daw, mami. Masigurado nga umay nakmat sukunan, akas kinilos siyang a probinsyana. Iso nga intakit di agpasyar, iti ayan dagiti agduduma a prutas. Ada pa'y longboy dita sa kaanan ti turod. Uwan, mami. Presko nga agpaiso ti angin dito'y probinsya. Awan ngamin ti adu-alugan akas ijay syudad. Tilaang pagdaksan na dito'y. Awan ti taksi. Magmagnata amapan iti kayat tapapanan. Kasano, ket awan mati kalsada amapan ijay turod. Gamijay mati ayan ti prutas. Kapilitan ang magnata tapno makaalata. Nalpas mo ter aramiden ta itay. Mapantaman ni kantin? Anya ka di ti kayat yo, tain naklangan gatangan, sir. Saan, Jasmine? Duata amapan, tapno agpili ta iti kayat ta. Ada ngamin balon ko a sandwich iti bag ko, sir. Paayan na ka di. Itakla nga kid daw Di na ka di pagustuhan. Nga madadaal ti balon ko a sandwich, sir. Intakit din ni kantin. Syakton ti mangan iti sandwich mo. Anya? Kayat mo ti sandwich ko? Amangan na ibagam asaan anaimas, sir. Adda ka di lamot asaan anaimas. Nang runa, no naggapuken ka. Nakitak ni Sir Sanjo. Kadwana ni Jasmine anapan iti kantin. Kasta ka di? Itaman pa'y nga adda kadwan ni Sir Sanjo amapan iti kantin. Maritis kayo matadwa. Awan dakas na tabalasang ni Jasmine. Barumot ni Sir. Di awan dakas na. Saan mimot nga ibaga adakas Masaumi laeng mat Nagasat ni Jasmine. Numadanda iti relasyon kini Sir Sanjo. Ay talaga, nagasat. Naibagak pa yan dayta ka ni Jasmine. Di na ninamnama,
akursonada ti boss akanayon ana ulimak. Madlaw kumat, nagbaliw ni sir. Makisaumatan kan umisam. Saan lagay ang asyak tinakadlaw? Apay nga iso ti pagsasaridaan tayo. Ha? Intayo kit din iti trabaho tayo. Ay, rumor dan ije kantin. Intayo matan iti trabaho tayo. Kabaalamot nga aramida namin na trabaho yo kini Carla. Aksipod ta tultulungan nak, sir. Duatamat ngamin ang mga aramid. At daman kid dawakan ka, Jasmine. Anya ka di dayta, sir? Mabalin ka diya din ako nawagan iti sir. Ha? Ay, anya lang ti ibagadag iti empleyado ditoy. No di kaawagan iti sir. Da kayo ti boss ditoy. Idinto tamay sa akla ang clerk. Bayam lata ita. No kayat da, di awagan dakmat itinagan ko. Ha? Da kayong mat, sir? Pagkatawaan da? Pakawanin nak. Ngem adda na isang sangayan amarikiriknakan ka. Si kalahan tinakariknak iti kastoy. Sir? Di kay maawatan. Anya ka diti sasawan yun? Ay ayatin ka unay, Jasmine. Ha? Sapay ko ma. Tama ikariak iti panagayat mo. At datapay lang dito'y probinsya, mami. Dandanin malpas ti bakasyon ko. Ngam di nakmat inawagan ni Sir Sanjo. Ikabil mo ti cellphone mo di ta ada signal na. Tapno mangeg mo no umawag. Isong adda di tatawa ti cellphone ko. Ta iso ti ayan ti signal. No awan lata ti awag na. Sikan ti mangawag ken ko na. Ang mga nunalipatan na. Saan nga ta maikawa iti kaawan ko? Apay anilo siyang kat inawagan na. Napan-napay sinukon. Anan sakat diferensya ti mata na kunak manen. Makita na nilo siyang, ngam di na ka makita. Kurang samat deja tao. Makapasurun nga rod. Intun kon, pagaramidak iti saan anasaya at deja alos siyang no makasubli ak ijay kumpanya. Wensa, tapno agbalig ita iti panggap ta. Tubang dayjay a babae. Salamat din Jasmine. Sungbatan na kon. Sungbatan? Nabibiit ka pa lang ang nagaram? Sungbatan kan? Agparinto mga ngarod iti sangom. Tapno sungbatan nak. Aguray ta kumapay iti sumagmamano ka nito. Kan saan kang agparintumang? Apay aso magmamano pay lang ka nito. Itan ang mga nagbaliw ti panunot mo kat pumanaw ka. Promise, saan ka pumanaw? Basta saan ka nga agparintumang, pangaasin. Anyang roti aramitek, tapno sumbatan nakitan. Kayat mo, taipukaw ko dito kumpanya nga ay ayatan ka? Ay, saan mo maramidan dayta kababain? Sige man laangan, sumbatan kan. Anya? Ulitin man timbagam? Diyak nangag. No saan mo anangag, bayamon. Ibabawi kon. Oy, awan binabaw yan. Nalpas mo nga imbaga asong batan nak. Nangag mo matgayam. Apay nga rod nga aging tutulong ka. Yes! Woo! Dakamin kini Jasmine! I love you, Jasmine! Diyak mauray ti awag ni Sanjo. Awagak man bareng umaymat ditoy. Sige, awagam. I-loudspeaker mo tapno mangeg ko ti saritaan niyo. Sige, mami. Awagak ti awanan bain. Itun bigat kumati pa nagawid ta ijay syudad. Wan nga rod, mami. Mayat kumano umay dito'y amang sukon kadatan. Awagamon. Tapno may palagip kan kwa na. Inta nga rod iti ayan ti signal, mami. Narigat ngamin ti signal dito uneg. Daytoy tumati pagrigatan dito'y probinsya. Ibirpirok ti ayan ti signal. Hello?
Sino daytoy? Hello, Sir Guapo. Amangan no saan kami ang makasangpot inton bigat. Tanarigat ti makipila iti bus. Nagado ti pasaheros. Anya? Dayta ka di tiyawag mo? Busy ak. Tapno ipakaamok ang narigat gayam ti pampasahero abos ditoy, sir. No saan ka makasangpat inton bigat? Mangbiro kak iti kasukat mo. Ah? Ay, kuha, sir. Ika gumaak ti sumangpot. Medyo tapno didak sukatan, sir. Adakan ka dayta. No makasangpat ka, ada trabahom. Ngem no saan, ag-resign kan. Bye. Nangyod ti saritaan mi kin ni sir. Saan ka di, mami? Wen, anak ko. Kaawatan na saan ka napatag iti boss mo. Saan ang masayangan ang mapukaw ka iti opisina. Agawaan ta ti agsubligay syudad, mami. Narigat tagbirok iti trabaho. Napaay ta ka din iti panggaptakan ko, ana. Ado dagiti insuruyo. Ngam puro matpalpak, mami. Awan lat di kay maisursuro. Kurak ngami, no epektibo. O sige, agrubat takit din, tagsublitan, mami. Narigat ti maawanan iti trabaho. Nagrigat tagpa-interview man yan iti sabali a kumpanya. Wana, anya pa ngay nga rod. Sorry, anak. Good morning, sir. Kunak man no kunam anarigat ti makipila iti bus. Inanusak ti nakipila itay parbangon, sir. Jak ngamin kaya ti maawanan iti